Apa warnanya, Dek? Orange. Orange. Yang ono? Yang ono apa? Red. Red. Dek, datang lagi tuh, Dek. Tuh. Iya, warna apa itu? Green. Nah, juga green. Oh iya, green. Yang itu apa warnanya? Orange. Apa warnanya, Dek? Orange. Orange. Yang ono? Yang ono apa? Red. Red. Itu green. Udah yuk, kita di sana ya, ada ondel-ondel gitu ya. Nggak mau. Coba Arfi sebutin dulu itu warna apa, sayang? Orange, red, green. Yang mana lagi ya? Ada di sono warna black. Ada udah lihat belum? Yang black. Udah. Udah? Yang mana black? Yang mono kecil ya di sono ya? Iya.